Memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ya Nguni Mwingi ya kati na ulani Jeremia Mutua niwamwenda contractor ula unengetwe kandalasi wa kwaka Kiao cha usiwe muisyo wa Enziu kutumia ivinda vombe wa mbua kuinga kuminukilya waki wa Kiao nikana kutangiia enenthi alame muisyoni wa kuvikia kwethi wa maithenwani usiusu Jeremia anena na Mutongoi TV kana inena na Mutongoi TV ni waweta kana contractor usu athukumite kwa ulelu na kwenda kia mathayo ma enenthi muisyoni ingi ivindani maofisa ma ukunikiliwanze ve mana wetie kana mbua ya El-nino niyo ikwithiwa ikusi wa vandhi ya Kenya. Livoti yake Onesmus Chalo. Kavindani kama ofisa ma ukunikiliwanze matangasi nthi ya Kenya ni kukwata mbua ya El-nino. Memba wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ya Nguni ile Mwingi ya kati Jeremia Mutua na watula mote contractor unengetwe ya kwaka Kiao cha usi wa Enziu ni serikali nene kwa kila weta kana etheta etwa isia ya usu kwa mbala na Kiao kiumbi kia vau no muisyo munene kwi enenthi. Jeremia iweta kana ilambua ikuwa na ususu wilika kiwu wiyolo thukumitwe ni contractor usu ni utwaswe ni kiwu kuma na kuthukuma wia wa nusu wala weta kana Kiao kio kiele kwithia cha thelilena ni muisyo kwi enenthi. Kiao kia Nguni kila kikwaranite Nguni na no ward over the years ni mwiwite Kiao kino gikuwa andu maingi anengwe na kutungia mbunge witu wa Mwingi Central bwana Gideon Muliongi kwithwa na initiative ya Kiao kino kusovwa pethe tuvona atongo ngemo kivilani na mali ya kwitha initiative ya kusovya Kiao kikia Enziu na ngwasia nundu MP ni wathukumio weo wake wiola watiwe ni wa contractor nanyi ni zilavu Kiao ni kia Enziu nguthi vandu vetwa Kiangu nguthi vandu vetwa Diamumo nguthi no nguthi Kaviso na nguthi Erizu na nitho contractor no ende wea indi the contractor is very slow. Contractor ethukuma uyo kwa kavala na igukulia ati El-nino nitangaziwe mbua nene nitangaziwe na contractor akinyito kavala. Jeremia iweta kwithia serikali ikiilovia Kiao ni kiu na yumbua yewo ya wanusu lo minute na kuthukuma wetu aso ni kiwu ukethia ne utumiwa mali ya mwene nthi nai agenda enenthi maisyo ikwisuvia undu vailite kavindani kambua ikwikwatiwa kuinga. Kweli wenda kumbia ile El-nino ikwanzia kuwa kiwo kio kingi contractor na wea wake no kumana njikio kia Enziu no sometimes ando atita meze uzi wa Enziu ni chao uzi wa Enziu wa mina kweta kiwo kingi takia kio kia El-nino. There are many things involved ona weola muthukume wathukumwe ni contractor pila azizi on the we wathukume vuothe na ukuwe ni kiwo atwao. So the most important thing when I quit wetano to the contractor, tafadhali pull up your socks. Pull up your socks. Ikia video minukilya yono. Ingi memba unwamwenda contractor usuka vindani kambu etanamba kuinga kwicha kwako na kwikithekana wiyolota aliti wa Kiao kini wa minukilya no kana kutangiia mathayo ma enenthi na muno ala menga Kiao kiu. And now to my people and Nguni. El-nino ni ukite. Nituwezi mathayo mengi uzini wa Enziu. Nataka uzi wa Enziu ona mbuzi lingi si within Nguni ward tafadhali mbua ya nthea kuwa tuikenge mbuzi sina kiu. Our lives matters more than anything else in our ward. Nitu mwenda muzomithisiana na mweme maleu una mbua ni ukite vanda Memba vanda ileu tumenza Nguni ward na tuikiwa mundu ukwie nundu wa kiu ai mundu wakila mbuzi ai kuinga mbuzi na ukwana na kiu ni to avoid na tukusuvia family zitu evinda neno ya mbua nene ile tangazi ukite kuwa usi wa Enziu withitwe wi muisyo na kumina enenthi aingi vala kwa savali umwando 33 maatiwe ni thayo itina wangali ila maina yo kusoboka usini usuwe na kiwu ikiinganisya. Dilivota vilingwa muvo Mutongoi TV kuma kauntini ya Kitui. Neta Onesmus Chalo.